Sari ya dihadirkan bareng Rafa dan spesial buat Bos Kadir yang punya konveksi. Bos Travel, Bos Minor. Bos Travel, ayo. Ayo bose bose. Ayo ya, ayo ya. Bos Minor. Bos Kadir. Matur suwun Bos Kadir. Bos Konveksi. Ini Bos Travel. Bos Travel Juga. kan. Bos Minor. Ayo bosku, undang ditokne bos. Iku lho sing abang-abang karo sing biru-biru bos. Ah iya sing biru disit. Pemanasan lah bose. Bos Kadir juga terima kasih yang punya konveksi ya. Yang punya lagu tapi nggak joget ke panggung ini. Tidak. Tidak. Nyawetok. Cukup dari bawah. Ayo. Sabda panti teratu merengas liramu yo sisihanku mugi Gusti lilani tresno munah kita mati Ramadhan. Assalamualaikum bos. Landang di top sisan kabeh. Fair. Sing iki
Alhamdulillah dalam. Vera, nek campur sari kendang wetan kan biasa. Siki kendangnya versi pagi dulan. Oh iya. Ayo makan. Halo. Jaranan ta ora iki? Oh iya tenang. Ayo. Sabda pandita ratu merenges liramu dadi ing sisiku mugi Gusti tresnaku